Dalailul Khairati, page 46. Soli Allah Ta'ala Kabarai. Allahumma ya Rabba Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin ijzi Sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama ma huwa ahluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salati shay'un warham Sayyidina Muhammadan wa ala Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min ar-rahmati shay'un wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min al-barakati shay'un wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min as-salami shay'un. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalina wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma a'ti Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-kabira.